F'kitba estensiva fuq il-mezzi soċjali tiegħu, il-President tal-Istati Uniti Donald Trump ħada qatt-tabla ħabel kontra l-Papa Leon 14. Ikkritikah talli kien ikkundanna t-teddida tiegħu li joqtol ċiviltà sħiħa fl-Iran u talli kien wera ruħu kontra l-politika Amerikana dwar l-immigrazzjoni. Trump qal li l-Papa hu terribbli għall-politika barranija. Kompla jgħid li ma jridx Papa li għalih isu xejn mhu xejn li l-Iran ikollu arma nukleari. Wera l-fema li l-Papa u dajjef dwar il-kriminalità u l-armi nukleari u qallu li għandu jiffoka fuq xogħlu u biex ma jkunx politiku. Żied jgħid li kieku ma kienx fil-White House Robert Francis Prevost ma kienx isir Papa. Fi stqarrijiet separati l-Isqof Tawdex Anton Tewma u l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna esprimew l-appoġġ sħiħ tal-Knisja f'Malta lejn il-Papa dwar dak li l-Arċidjoċesi ta' Malta sejħet attakk inġustifikabbli mill-President tal-Istati Uniti. Wieġeb ukoll għall-kritika ta' Trump il-Papa stess. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war. Il-Papa stqardan mal-ġurnalisti waqt li kien fi triqtu lejn l-Alġerija, l-ewwel tappa tal-vjaġġ apostoliku tiegħu fl-Afrika.